Eh, wah, lu mau nyolong ya? Mau ngaca bang? Sini lu. Ini mobil gua baru beli. Lihat, baru gua beli. Lu deket-deket gitu pura-pura ngaca. Muka lu tahuan muka kriminal, lu pasti mau nyolong nih. Bukan bang, saya mau ngaca, mau nungguin temen juga bang. Nggak percaya gua. Ntar kalau gua diemin nih, gua tinggal sepi, bawa mobil gua. Mana kalau ada bukti mana enggak? Saya nungguin teman sambil ngaca bang. Lu sana ah. Orang sombong banget punya mobil kayak gitu. Lu bang, wah lu. Mau kemana nih sekarang ya? Mobil baru mesti ajak jalan-jalan, siapa gua ajak jalan-jalan? Ah, iya. Gua lupa. Nah. Halo, Dol. Gue punya mobil baru nih. Gue baru beli, paling belum ada 2 hari 3 hari gitu loh. Tadi gue liat kalau orang sok ngaca-ngaca gitu, kayaknya tampang mukanya mah muka kriminal, kayak mau nyolong mobil gue. Untung ketahuan sama gue. Ya udah sekarang gini, lo sekarang kesini, gue mau ngajak jalan-jalan. Ya udah ntar intinya gini, lo kesini aja dulu, ntar kita ngomongin di sini, oke? Gue tunggu ya. Oke. Ya, Cuk, ada apaan, Cuk? Tadi lu nyari gua? Ah, lu kemana sih? Gua baru beli mobil. Buset, keren mobil lu nih. Terus mau kemana nih kita nih? Gua mau ngajak keluarga lu kan lebaran nih. Iya, bener. Gua tahu dong lu motor aja kadang-kadang Iya boleh sih. minjem sono minjem sini. Bener banget. Terus? Nah, gua mau ngajak anak bini lu. Hah? Keluarga lu lah. Pokoknya muatan nih 10 orang. 10 orang? Wah, pas banget nih. Ya. Ke puncak, nginep di villa seminggu gue yang tanggung. Mantap. Wah, boleh. Mau makan apaan aja gue yang tanggung. Ajib. Terus? Lo kalau baju yang lo pakai atau anak lo pulang pantas gitu lah gue beliin. Waduh, pas banget ini lebaran ini. Emang lagi boncos gua ini, lagi boncos banget itu gua. Kalau bisa sekali gue mau beli 2. Jadi kan satu aja dulu. Nah, bener ya, satu aja dulu nih, cakep banget, keren nih mobil nih. Nah, jadi Terus? sekarang lu siap-siap aja. Iya. Lo bilangin anak bini lu. Lu bawa barang-barang yang penting-penting aja. Baik. Gue yang tanggung. Sip. Ya, Gue berangkat sekarang nih. Gue tunggu di sini ya. Oke, gue berangkat sekarang ya. Gue bilangin anak bini gue dulu ya. Oke. Ya, coba ya. Ya, yuk. Tenang aja lo, tenang aja. Pokoknya tenang aja lo. Ntar jalan sama gua. Cuk. Set deh. Lu tidur cengar-cengir aja deh tadi gue liatin. Kenapa sih? Kenapa? Buset, gua ngimpi barusan. Mimpi apaan? Gua ngajak jalan-jalan lu pakai mobil yang tadi tuh yang di parkir Mobil yang itu. mana? Ya bujuk dah. Terus? Gua tahu, sorry dah. Lu ngimpi? Ngimpi gua punya mobil, punya jadi orang kaya gua. Kali aja jadi kenyataan ya. Ya amin, cuman itu kan mobil-mobil tamu. Ngapa lu ngaku-ngaku sih? Ngimpi. Oh, ngimpi. Gua ngajak jalan lu tadinya. Mau ngajak bini lu ke puncak. Kan main. Sorry aja dah, ngomong-ngomong lu punya rokok nggak sebatang? Ya lu boncos. Mau ngopi nggak ada, rokok nggak ada. Kagak ada gua. Datang ngimpi. Lu mau kemana? Balik, mau ngimpi aja lo ngajak-ngajak gua. Wah. Orang ngimpi mau sengaja apa? Marah.